o tātou iai i le nei taimi o tātou whaasangai i o teitai o Ekalesia Kerisiano mai se o le paia leo le Mālō le fionga i le li PALEMIA ia whapea foi sunga i sui PALEMIA ia AFIOGA i MINISITΑ tātou iai le nei mai tau tile mau whiwesia inga ua iai tile mau lui tau wa lui tau ina ai lo tau soifua ma lo tau whenga iai ma whe au ma ngā luenga me so lo tau wala wina a wanta wa te ina o le tātou Mālō ia pa wale o le me e tō manga iai na o Yesu mau ai lo tau malos ia o e matu si lu tau e sau si lu tau e o matu si mau vesinga e sau fo isi mau vesinga ele uma e ia pea vesinga malu tau es e pa wale o lo tōfā moe na o Yesu o ia le pule na te awatua le malosi ie whanonoa o e le mautonu o e whememea e moa mai ia Yesu le malosi no ia e saua ia tafe mai e le malosi tafe mai e le ola mo pa ia o le tātou whai ngā Mālō ia me se fōi o te ta ia o Ekalesia Kerisiano tātou ia i le nei mai tau tātou la talata atu i le aso na liu tino tangata mai ai lo tātou ali o tātou whaola o tātou langona le whaafetai i le lofa o le atua i se awala o fongia o na whaia i na iafio mai ai le lalolai se Feiloaiga ma le lalolai e ui ai na te ena o ia i lona fio mai ai o talai lava le li i la to uma o e whatuatua mai a tea e ui ai noti e ui na whea ngai ma puapuanga e ui na whea ngai ma mawhitianga e toi ola lava mau le malos me le tātou vi ia le atua o no lo nā lofa ma lo nā ngai lei Aftai lau fionga le o fonga le tātou Ekalesia sofatasi le vau mai ana atu i fauteli ngol sua ma le pale au aunga Whaftai le atua i lana fōa i tausinga i le altino. Whaftai fō i le tāpenanga le. E ia mawalunga o le tātou Ekalesia sofatasi. E mo lava na mātou whapoi wangana i le tai au ma le aso. Pa ia fō i o malae, a meise o na leo a malae a wātia whau. Le ango i o lo sunu i aile a la fale o le Ekalesia sofatasi. Mai le amatanga i o lo lalango whātasi le maota e saidi el tōfā Samoa. Wale malai tia whaumare no whanga o lo tua i fōi no whanga tu tonu. Ekalesia so whātasi le tātou atunu'u. Mātou whātulo watu lea wale pa ia maualunga le nei tai au manuia. Io ina whaalupe le vao le i o le fionga le teitei Fono le Ekalesia so whātasi. Ia o lo ato peti no le tama wale fio mai o lau fionga le sui teitei Fono. O le foia papa o le fio fionga i teitai o Ekalesia uma. Lau fionga le teitai o le Ekalesia metisi presidene ao. Ia malpai o le naitu o le Ekalesia i ontulanga tofi. Ia o le foia fio le fionga le teitei Fono le Ekalesia F.E.K.S. Ia maona foi pulenga to finga SS maluaile na foi to vine a fio foi le Ekalesia Katoliko maona foi tōfā le malu maulunga wa to finga SS maluai foi le Ekalesia o lo afio foi taitai o Ekalesia o lau pai o aso ngatai e meise le mave SS o sui uma o le tātou komiti o le tātou mawhitanga o le Ekalesia sofatasi lau whionga i le aotustosi
mai se le lo ma le lasi o le tātou mafutanga nei aso. Mātou whapai atu le nganga whaaloalo. E whea ilo leo e whai mawhonga tāmu mori o le tātou Mālō. E whio atu o whionga sui PALEMIA ma MINISITΑ o KAPENETA, Feilotusi o KAPENETA, ma le ofisa o PALEMIA. E mole atu ailo mātou nganga whaafitai tele. O na o la o tau tari wala au, i eili nei tae au, whaavano ino lo tau taimi, se o tātou lau lua sirwha. O le aso lenei o le aso na loma malupe, le aso foi sa tatalo i le atua e fo ai maise lao le leiva penei. Ia se mawai se maaftanga al tātou whai ngā Mālō whirwhiria, ia mal tātou maaftanga Ekalesia Kerisiano i Samoa. Ao mati maloma le whai ngā whirwhiringa Samoa. O te teritonu lava o le anganga le sa iai le ainga o le whatuatua i le atua Samoa o tasi. Sa nanau lava tātou te Feiloaiga mataitai umo Ekalesia Kerisiano i te tonu o le tātou atunu'u. Manatu foi o le alala mai le paia o taitai mataitai Fono ma Presidente sui umo Ekalesia taitasi sa tātou vesirafai ma Feiloaiga. Tasi lava le aunga. Ina ia whai le tōfā ma le whautautanga wha le atua. Ta pena ai le whainga whamoe moe. Ia ma le tāpenanga le whainga Mālō. Ina ia o mātou loa le meo ta oto ai le whina ngalo o Ekalesia Kerisiano i le atunu'u. Whapena so mātou langona i le tae au lenei. Dau fionga sui te Fono, mai se fo i le laulaua Fono, ma le paia maulunga o taitei umo Ekalesia Kerisiano i Samoa, o le tātou mafutanga sofa tasi. O mātou manatu e whaalao se teimia le ngasa ate o ne ngatse ata o malama. I nei tausanga, i se o tātou laulua fisirwha. Ia ma watu foi so mātou langona, ma watu foi sa mātou tala, ia se itoe mati le tātou Feiloaiga na whai mua. Ia ma le mea leo o i ailo mātou taunu'u i te tonu e tau avel tātou atunu'u. Se furulua, se furutolu nei o vai aso, taluna whaasolo ngā luenga le whai ngā Mālō fau whirwhiria. Sa mātou taunu'u lo i te tonu alu le MINISITΑ ia e tosola na whalau. Ma sei mai tau po feo iai i tu tino umo le Mālō i le 5 fulmon tupu mtanga luenga. Ma le 2 fulmon tupu whaalapo ptonga le Mālō. O i tu tino ia ta pena ai le tūlanga o le atoanga o le tauatina eina o le tātou Mālō. Mai ua mātou langona le paia o le tātou mafutanga le nei tae ao. Ua te tau o na tātou whesilawhai. Mātou langona fo ia le ngata ia i mātou le tūlanga o lewa a ngai iai whamaumaunga ma whaiunga ma mea ua taunu'u iai sia mātou ngā luenga sa ili. Vai, ma tilo. O whea tonu o ta oto ailo tātou atunu'u le nei vai tau ma le nei taimi. Mātou manatu e le te tau na mātou wopo ngisa e tau avel Mālō. E te tau na alu le MINISITΑ tōwhia lava ia i ona tiute mo na whaiva. O na tū whātasi lola ia i te tonu o le whontanga wea ua whiri ai le whainga whaiunga le atunu'u le KAPENETA. O le mātou tele tununga e te tau o na whailoa i tū tino tā ua i te tonu o le tātou atunu'u. Pe lava o lautou whaafonga tātou mafutanga o le Ekalesia so whātasi. E tū mātila lava lo mātou telitonunga le nofo inga le nei. E le mawhai e le Mālō tau ave tō tasi le tunu. A o le mātou te talo.
lua avaenga tāua e te tau pea na iai le sootanga vāvalalata. O Ekalesia Kerisiano uma i Samoa, ma le atunu'u e ala le pule ma Malo ali infai pule. Ma le Malo, ona mātou talitonu lo lea, ia e so longa le leime uma i le atina ino o le tātou atunu'u. O mātou vava ai ma le totoa i seisi la asanga fau, seisi amatanga fau e te tau na mati ai le tau o venga o Samoa mo le lumanai. Aisea, ua tātou va aia le tele o le taifana e masuinga te tele o mai le tunu. E le ngata o suinga le lei, a e siri ai o na tū ngā suinga wha le tonu o tātou mai tauina le nei mai tau. O le mau wha vaere nā o lo taimua ai o mātou tangata le teimiri nei. Ie lau whionga sui te Fono, sui mamalu o le tātou Ekalesia so whatasi, o mātou manatu e mātou te o mai pea. E so te whaafafonga, po le ase tūlanga o iai la mātou sa ilinga i te tonu le sifuru tolu vai aso. O anga i el tāpenango i tū tino e ta pena ai le atina ino le tunu. Ma o ia i tū uma, pei lavo na mātou whailo atu. O le a monga e tausoa, o le vaa e fautele, o le sāfo i alo whatasi, mo le manuia o Samoa atoa. Le whaua e saunoa lau sunga le teitai o le sauninga, lau whionga sui te Fono, ia a mea o ula na o le so, o wha Mālō si au wha le anganga, tau pale ai ma mawal wha Mālō si au mo i mātou, mana mato wala wina wale tunu. Manatu foi wale to e po mala e i tūlanga uma sa fola i a Samoa. I taimi au wha solo tūlanga o Feiloaiga mai tū Mālō tai tō tasi uma. Sa mata apa lava le tūlanga lea e te tau o na Feiloa'i whātasi le tūlanga wha lea ngunu le pule ma Mālō ali in whai pule. Ma le tūlanga i le Ekalesia ma lana matawha i oi whai. I le vai ma mau le tātou whainga Mālō nei 5 tausanga, e vaia ma le whae tete. Pea mai tau o tātou mata i whalawelave o tutupu mai i atunu'u i whafo. Aisea ua whilongia talitonunga ma whaatuatuanga o tangata. Wa tātou vavai ua whilongia whaatasi talitonunga Kerisiano ma lātou e iai talitonunga e se atua lātou te tāpua iai. Ma o le whilinga o le tūlanga lea e māfua mai le whaavai o le tātou Mālō, tuto tasi o Samoa. Wa mātou vavai ma tilo e iai vaenga o le whaavai e te tau o na tātou vavai iai. To e sila iai le Ekalesia so whātasi o lautou lea matawha ioi. Awa o lautou paia ma lautou mamalu, o lo ngafa ma le tala lelei ma le tala ina o le fina ngalo le tua. O mātou mai tau fō i le taunu mai tutonu, ua uru whale mai Samoa isi o tāpua inga, e le tali tonu i le tua. Ua uru whale mai fō i le atunu'u tāpua inga, e le o ngatusa, ma le tātou talitonu ngai whaavai i le tua Samoa. Ba ua uru whale mai fo i to tonu le tonu, nisi o tāpua inga o te talitonu. Tātou te leo vaaia le teimini nei, a e tu lai maini whaafita uli mo tupulanga o la loba o le tonu, i le lumanai. O na ua tātou whaatanga ina nisi o Ekalesia e le whaatua tua i le tua. Mātou manatu ai lea o le matā'upu tu pito le nā. O whionga le te Fono, sui te Fono ma te umo Ekalesia. A whai e sanga tonu le tātou whaatatia ina o le whaavai o le tātou Mālō. O te talitonu e mapu le atunu'u, nei se i o le whaavau. Mālō iai pēr le taimi.
lo iai pele avanoa e toe furi whala au mamafa ai lo tō finangalo. Au wha solo tā penanga, al whainga Mālō i ona tūla Fono, e lima taitai nai le lumana i le malu, Samoa i ona tūlanga lautetele, o te telitonu. O ina o lo li lifa i ai le telitonunga, o mātou tangata whātau waa. I le vāwa ai ma le maitau, mō le anga inga mō le lumana. E le mawhai na tupu whātasi le tūlanga o le tātou telitonunga Kerisiano. Ma tātou whātanga ina nisi o whātou tuanga e le o whātasi ma le tātou telitonunga. Aisea e vai lua ai fina ngalo le atunu'u. Ma e tātou te mau ese le tātou telitonunga o le atua e whaavae i aisa moa. Ma e o le telitonunga whaavae i atusa ma le tōfā ma le malelenga o tātou matua. Na whātalitali i langi se ao o le tātou Malo. E ieita e ao whaavae o le atunu'u e le tau whai atu. Ma le mauta e ao e fia e o mai lava i le so. O lo punafa nau peta e ao tala lei. Peitai. O mato mai tau ma le tutoa. O le lava o urufale mai nisi. O tapua inga matalitonunga e le tatau o na tala whea ngai mo tātou. Tātou vai nei lea ngai mai o le ai a tatau e whiri ai le tangata malana. Ma ua so sofa ai le itu vai o le tala lei. E ala itu langa ia mionga whapaupau. Paso koma mal whako molo. Le tūlanga ua ngai mai lava e so sofa le tūlanga e peio na pui le taimi nei. Le mau whaavae lua tangata na fausia e le atua. Fine malta Mālō. Au tātou vai o tātou tafutafane ma atunu'u le larolangi. La le tātou titilo. O amata na talia isi lava tātou tangata nganu'u wha Samoa. Tūlanga wala tau talia le tama ma le teine. Tūlanga leo tātou vai le teimine nei. O le lava wa mata o na tupu i le atunu'u tūlanga. Nei e tatau o na lio iai le Ekalesia. Lona lua ua tātou vāvaai wa mata le to e whaamaluina sa pati. Wa ngai lava ina i sofa ngā luenga e whaatino ai tūlanga sa masani ai o na tātou maitau o le aso sa pati o le aso talo ma o le aso e paia. Tau whaatūlanga ai ngā luenga ua nā o le tātou waso tāpua i tasi. Tātou te whaafetai ai le atua i lo nā lofa ma lo nā leil pule whaasoifua le vai aso atoa. A le aso e tasi tātou te urufale umai Mālō. Ona o le tātou tāpua inga te talo i a mauru tātou whaatuatua i le atua. O umana whaavae o tātou matua o e whaintaita i le atunu'u, tūlanga o le tātou waso talo e amatanga o tausanga taitasi. O se whaavae le lei, ma se whaavae mautu, nā e el tōfā le fionga le tōtoa li a tō filau, ma le whainga Mālō fo isa iei. E te tau o na iei se vai aso ana pongi e te talo ai mo le atunu'u. O se tūlanga lei ma le lava tātou te sori muri vai. Tau whai ti ai matangi maralosi ma whawhita aulie o mai o no le tātou vai aso te talo lenei. E fo i loma le tāpenanga i o le aso sfurtasio i anuari. E whaatino i fo i le tātou maftanga talo lenei. Le ala fo i leo le fausia lava o le tātou maota te talo, le maunga o vaia, o le whamoe ia iai le avanoa. O se aso e tasi, o vai aso o vai aso e lima surulua o tausanga. E ta pena ai se fono te talo whapitoa mo le Mālō. Tanga luenga le Mālō, whalapoptonga le Mālō, tofu le vaenga o le Mālō, malona aso e whai e le aso tapua i talo. Ono le fiafi, i aso lulu o vai aso taitasi. Ma o le nā whamoe, ua toe whamapue, ma ia fau ina ia le leia tili. Sa mata mai o na wa atu Ekalesia SS. Ia mai ai le whawhianga inga sa tausia le mota.
Peita iane, ua leo ngā tusa fo i fufuanga i le manatu ma le langona sa iai. Ia ua ese ai le langona sa mafua na tau mawhai whaatu le wha moe moe. Ia ua ese le mea wanga ia i nā lai o na toe suia le wha moe moe. O le awha o ngā loi tu tino mta ngā luenga taitasi le Mālō. O lo iai pēr tu langa o lo tōwhinga ma la tau o iai. E wha o ngā ai, e ta pena ai le fono tatalo. Ale tatou Mālō ia soruru o vai aso taitasi. Aulo maua foi le avanoa so se Ekalesia Kerisiano. E ta pena ai fo ia la tau sauni ngā lotu i so se taimi ma so se aso. E fina ngalo ai lava so se Ekalesia ma so se whawhenga inga. E avanoa lava le tatou fale talo. O le whamoe moe fōu le wā e le tatou whainga Mālō. I le tātou fono talo, tāpua iai le vai aso mua le sutasi o Ianuali. O le awha o popo iai ma le aso anapongi le tātou Mālō atoa. I le aso lulu lava. E tu whātasi mai le aso te talo mo le Mālō ma le atunu'u. E te talo le taiao, le lima le taiao se i tau le tasi. Ana pongi ma le tatalo, ai whai le fono tatalo i le ono i le fiafi. Mato manatu ia le ngata le vai aso mua tausanga le ana pongi ma le tatalo. Aua tatau ona whai le ana pongi ma le tatalo i se aso e tasi o le vai aso. E wha mamaluai le aso le tatalo ma le ana pongi i le limas furu ma le lua vai aso o tausanga O le wha moe pe ona sa unoa le taitai o le sauninga. Ia a whai o malosi mai leo so whai a le fili ma le nei vai tau ma mea ua te tupu. O talitonu fo i e tau na wha malosi le tatou wola tāpuai mai lea taimi. Ai mai se lava i tū tino le Mālō o te talitonu le aso lulu le aso lo di lifa ia ia so te talo Ekalesia Kerisiano i Samoa. Mai leo se mea fau. Peitai e leo whai e tono le Mālō. O le la ta pena ai whai unga le KAPENETA i le ta pena ai mo le aso sutasi o Ianuali. E wha mau whai longa i nai. E le ngata ina toi wha mamaluina tātou fono talo i le fiafi. Ai la wha mautu i nai tūlanga. O le te talo ma le ana pongi e amata ia so lulu taitoa tasi Lona lua ua mato manatu ma vavaai le tūlanga o le wha maluina o le sapati. O le a matua to e tūlai fo le tātou Mālō. To e wha tūlai me le ia aua lava ne i to iai ni ngā luenga. Le tā le whenga i to e whai to tonu le sapati o le lik. Lo ia inisi ati na e o le Mālō na e o maikon kalate mai fafo fape mai e tau nalu ma le sao no le turingo ngā luenga. O manatu e le sili ifo lea na e lo le whama malu o le tātou sapati. A iei fo le tūlanga e tapu tūlanga ia. Tei vana ngā lava tātou au na ngā masani. Leo, halpui fui mū, whare mai, ia matūlanga o mele mawhai o na tātou tāwhiawhia. A tūlanga lava ia i ngā luenga e le te tau o na whaatinoina pe pa o se mea le asa. E a leo tātou vai nei tai whaana e mai o tangata mai fafo. E mai e whaia lato pisinisi mātina i nei. Wa mata na patia patar sa pati. Wa mata foina lato whaia lato ngā luenga i te tono le taimi. O le tātou te whāturanga ina o le tātou waso te talo. Ma le tātou waso ana pongi lea ma tātou tārusia le atunu'u i ona vaenga ese. I le mātou mai tau te tono le sefulu tasi aso, sefulu rua vai aso le nei. Pa ia o tātou Ekalesia. E whai asi te leo le ngā luenga e te tau na toi whātulanga mo le atunu'u. E le nātia ifo le tūlanga ma le ale le o tātou iai. Ia fianga i fola au whasaina i te tono le tātou atunu'u. E onga. Lua vai aso taluai,
na matuā whaamalosia i na mtanga ngā leo. Le oso whainga te tele a ngā i tonu ia i lātou o loo whaia nei winga le whetaui ma winga whaasoli tu la fono le atunu. Whaamaumaunga wo o mai, ua matuā lo loto le afianga o la au whaasaina i to tonu le atunu. Wa le to e popole i lātou o loo lātou whaia nei sori ngā tu la fono. I le afianga o ia ma lona tō rua, ma lana whanau, ma lona inga. Wa ngā Iesu e a lātou tupe i le toto le tunu. Wa su ma lie le tamau a inga i whala au whasaina. Ma ua ulu ma tāwho lau i le lamatia o le leanga o tūlanga e o iai le afianga i te tonu a inga ma me uma. Ma e le aise o so whainga sifuru mon tupu na whailawai aso lente atu nei fo i fua. O tonu maota ma lawa ma latoifale e matautia. Ma e masalo e le laloi fol tolu sifuru fas furu tangata le tau fia o mal temini nei. Nei fo le vaveao sa whapena fo i ona whatino. Ma o loutou sirfia le pa ia o Ekalesia e onga. Ma e matautia le mea utato wo o iai. O tau si sila ma vava i le tele o whala belave tau ta vale i lungo le tele le teimine nei. Sa tatou le masania au mafua i sea wa uru fia i la tau o lo feo i lungo ala tele. I mea nei. O iai fo inisi o la tau o i tūlanga o le whawhainga luenga ina. E le ngata i la tau company tu maoti. A tu tonu fo le Malo. Ua matuā a fia lava nisi o le Mālō i te tonu o le afianga i whalau whasaina. Muri nei, ia na e tau te sisi latu. Le anga wau whatonuina le ofiso tiute ma le ofiso leo. Ia auani to eise me tasi e natia. O le maua matulai mutu mai lunga o penga ta whaelangi sila i ele atunu. Sila i ele Ekalesia e fua i ele vaai. Ina nei o tātou lei loa mo tātou le mai tau. Ia e te tupu mai ai nisi o whawhita auri se maleanga tātou te fotua i mai mo le lumana. Ua tele le sawa ina o whanau laiti. Ua tele le sawa ina o whanau teine laiti. O le mau lea mai, so se mea e oso i oso whainga. E mau atu lava ma whanau teine laiti tonu o whale o lea wali ina nei. Lono winga o lo whatu langa ai winga mata ngā ma winga wha tu lou lava, winga wha pau. O lo lato whati no ina i te tono maota malawa nei. O mai tau ina fo i o lo wha solo susuenga, ua whatu whale taritane i nei. Ma o lo wha solo i ai susuenga le ofisa o leo. Ma ana nyai matuasa ili uma. Mai tauina ia isi tangata mai whafo o lato mai whaatu i toa i ngā pisi nisi whapene i tono le tunu. Ma ua tūlai ei se tūlanga whaetete, ma se tūlanga le mai tau. Ia te au nei o le MINISITΑ o leo mwharpui i le tūlanga sili o na māle. Leisi whawhita auli o lo tau fofo nei. Ona wa afia nisi o whainga luenga le Mālō. O la tau sa manatu e puipuia le amaina o mene i te tonu e whainga luenga le borders. A o i o lo o ui mai ai mene i tonu le tunu. Whai asi o ngongo. I le ileva te le atu pe tolu le wha shipment la popoa na mai. E le lalo le miliona e pa i le ono fitu miliona le value o menei. O lo momoli mai te tono le atunu'u e whātau ua pei o le whātaunga o le suka. O wheo solo ta vale ua pei ni kiliva. A te tono ta vale nei e wha au penga umatangata. Ia, e le tasi e le lua. Tono le tala whātai o pia ua matuā i te le afianga.
ma te le tūlanga la matia. O tau si sila fo le tūlanga male ale, o nisi o la tau nei a fia. O la tau e whai ngā luenga i ngā luenga maurulunga al Mālō, o su e tusi. O nisi fo i o lo ia, nisi fo i o malu al Mālō, o nisi fo i o la tau, o whai a onga. Ma ua matua o i le loto le nei mea, o e o loo whātua atu i ai le tau o veina o le tātou atunu. A ua matua o i o onga, e pito i sili o na la matia, ia o a o onga o la whai alo mwhanau. A o la tau nei o loo tau mwhaile o ina o alo mwhanau, ia o la tau nei o loo lualuangia le wha moe moe. O le aso lua a sau nei, e Feiloaiga atoa ai le KAPENETA ma whai a o ngā uma o le atunu. Se e tau sa ili se fofo, ma se i ave se upu ti mai, ma se i ave se awala la veai. Ina ia sila ma mao, a li matamai tai whai a onga o le atunu, o latou, e te le fo ilo latou sao, e le ngata i lea o ina o whanau. Ia o le malu puipuia o le valu i tūla o lo tātou tūla foa i eia tātou whanau. I lima o tangata nei, i tau ave leo la o ina whaale poto salalau. Tātou wa ai fo i male ale, wa mai lava i lunga o penga tawhai langi, le tau mawhaina e whanau a onga o whala au whasaina. Wa mai lava e la tau i lunga o social media, whailoa mai nisi o a onga. Le ngata le tonu le tūtaulanga, ia o a onga fo il tala whātai o pia ia manutua. O matua i te le so solo atu o le whawhita auli. Ma le tūlanga o le tau mwhai e lio ma pui ai. I lea tūlanga, sa mātou savali ai sui o nuu uma, ma sui tina nuu uma sa whaile fono tele lava. Mātou whataranoa ai le tūlanga, sui o nuu, ma sui tamai tai o nuu. E le lifa i ai le tālasanga, ma le whaamatalanga, ina i o lātou si la fia whaafita auli o tūle mai. Wa le mātou talitonunga se le sao. Sui o nuu, ma sui tina o nuu. A wale puipuina o lato mtafa ioi le vā o li imwhai pule. Ma ea fwoi mātou wheloa i whaapitoa, ma li imata mai tai fo mai uma o le tatou watunu. O le aunga fwoi le tasi o no whaafita auli o lo tutupu mai le soi fua Mālō loin. Le au o tu i eisa o tala staimi. Le aso fwoi ananafi, sa mātou wheloa i umai ma tai Fono, pa board members uma o le pulenga o whaalapopitonga uma le tātou Mālō. O nei tā ua fo i le lātou ngā luenga i le tūlanga o le tutu whātasi e whaile puipuinga mō tātou. E tai o le tai ao le nei lau o whionga le sui te Fono ia e meise fo i le paia maualunga o le tātou komiti. Ekalesia Kerisiano so whātasi le tātou atunu. O mātou manatu, e le te tau o na mātou tau fiofi se whawhi tau li tū ngā o mai tātou watunu. E manao mia le lalango le Ekalesia i tū lango whainga whaavai o le tātou Mālō. E manao mia fo le tua lalo whaale anganga le Ekalesia. E mati ai me whaatū langa whai unga whai mo le lumana i matā'upu o ngonga nei wa tūlai mai. Awa mātou te tāofi, o loo ia ao Ekalesia, le fesosoani i totonu a onga Ekalesia. O loo ia ao Ekalesia, le fesosoani, i le launga ina upu, awa le upu fola i totonu o nuu mafio anga taitasi, mo le tātou atunu'u atoa. E le au le pule po, e le sopo fo i le tai le ele. A o lautou matafa ioi whaaleanganga, mātou te talitonu, e ui mā ngalo ai tūlanga o whaafita uli o leo tātou taunuu mai
i matā'upu o onga o lea ua tātou iai lenei vaitau. Lona lua, o le tūlanga tau soifua mālolo ina le tātou atunu'u, ua te le fo i lona vale tonu. E lata i le sefuru lua, sefuru tolu miliona le tupe al tātou Mālō. O whaanganga e ave ai a tātou ngase i atunu'u mamao. Aisea, e fōlinga mai, wa le mawhai o na tau aveina, e le tātou mtanga aluenga le soifua Mālō ina, le soifua ngase o le atunu'u. Lo whātūlanga por kalame fau, whaatino le tausanga fau, la toi whātūlanga umai le tonga fitinga o na e tātou tangata le whalemai mtotua. Ma tā pena ni suinga fau e toi e mai ni li ima ni te mai taifo mai fafo e fsosani. Toi e mai uma ni masini tāla whea ngai e leila loifo le luas furu masini. E a mai e whaatino ai suenga ma tonga fitinga umalava ua le mawhai o na tātou whai ei nei. A wana o le whaati e lava le vaalele. Maave. E mafua nei ngase uma, ona le siu manga o le tātou te ola, ma soifua o mai to tonu o le tunu atoa. Ma iai fo le tūlanga le misiona whaaltala le lei, e mawhai ai o na tala ina le tūlanga o le soifua whaaleanganga, ma le soifua manuia, ma le soifua lau le lei, e o whaatasi e wale manuia o le tunu. O lo tā pena nisi o ngā luenga te tele al tātou Mālō e whātō nisi whale mai fau se lua. Tasi sāre lolonga, tasi i tōnai mato. E whesosoani le teimine nei le tū ngā o le meu tātou iai. E le level tātou whale mai tele mto tua, peita te le ngā luenga e tue fia whai le teimine nei. Mātou tele tau le pua malafo pe tusi le lima. Ara ngā luenga le nei, sa tauna whaatino i tonu le luas furu tolu sfutau sanga taruai. E le ngata le soifu Mālō ina, ale puipuinga o Samoa, i tūlanga o whalau whasaina ma le sawaina o le atunu. Te le ngā luenga e te tauan tātou tūwhatasi umai aisea, a soifua Mālō ina le atunu, o soifua manuia le atunu. A soifua Mālō ina le atunu, ua manuia le atunu u iona vaenga ese. E le ngata foi la i le Mālō ia a o le Ekalesia. Tūlanga tau aonga, o lea tau te morimau, ua pau maua lalo lava tūlanga o result a tātou aonga. O lea tau tutusa le tūlanga sa tātou ia yaso ia, ma teimi ia, o fōtu wai mai le atunu i tūlanga o le tātou leta ngo lima ma le auaua maa i le amatanga. Ua ese fo i le taifa ana e mai o mawhauwhaunga o ngā tupulanga ma whesuia inga fo i sa whai le Mālō. Ua mafua ai o na tele le tūlanga lewa iei nei, ta maiti pāpasi, ma i la toua lenga whatauri maina le tūlanga e tauana iei. O le mai tau o le Mālō, o lo te le fo i le sao Ekalesia, o na o a onga Ekalesia. Ta wai o na toe whaamalosia tūlanga o a onga F.E.K.S i tono a onga al Mālō. O a o tel tono a onga Ekalesia o lo iei per piriota o lo ta ua e tauna iei piriota o le whaatala le lenga. A o te iloa te tono le Mālō ua matuā le ai a se a o onga whapea. Mai o se manatu ma se langona e te tau pea o na whaise tūlanga. Ina ia tau toso mai le mō le ala tūlanga e whaamanatu ai pea, le whaatara le leinga a wale, whaamoe ola o alo ma whanau le tunu. O whaatūlai le tātou Mālō le fufuanga tele lava e toi whaamapu e ai a onga a mata, tonu le tunu. O mai a fōi o na tapena le Mālō tūlanga o le fsosoani le tongina o pili o tomaiti, whai a onga ma le whaatinonga a onga a mata umai to tono i tū Mālō tai tōtasi O a onga a mata o mea fōu nei mai le atunu. O le mātou tari tonunga, ua leva lava na iei tātou a onga a mata, o a tātou a onga a mata.
o le aonga sa ma le aonga whaiwheau. Sa masani mai ai tātou au ngā tupulanga mō tātou umalawa, tātou whiola ma soifua mai ai. Ia nao na mātou piyama mō mātou tue tātā longo ma sawhau. O tūlanga ia o lo manatu iai le whesosoani mō mia, ma le whesosoani wha auau wha malosi. Whai lava na whetu nai le tātou Mālō, mani whesosoani mō mia mō Ekalesia tai tōta si uma. A wā le toe whesosoani ina, le toe wha mapu ina o tātou wa onga nei. O le mātou tele tonunga ia, o le wha vae lea na tātou whiola mai eia tātou o ngā tupulanga. O a onga whaiwheau ia ma onga aso sai I vai aso uma, ma aso uma le vai aso. Ono le mātou tele tonunga, ua mā tele whanau nei vai tau, o le tū whau e mātua I telefoni. Ia mā ngā iei loi tūlanga, o le urufale atu isi mea la tautele te tau ono urufale iai. Pei tai a tātou iei lawal tūlanga o porkalame, o lo wha tūlanga mai le taimi, o te tele tonu. E iei le ngā luenga, whai ai ona tātou fō ia, whawhitauli. Ua mai ona wha tūlanga el tātou Mālō, se whalapo potonga e ta ua lava o le whalapo potonga e whautua ina le tātou Mālō. E iei uma tai o Ekalesia Kerisiano uma I le atunu'u. E iei uma I lātou e tāla whengai o na whaia le whautuanga whaale anganga mō le tātou whainga Mālō. E tai e leita pena ina lenei komiti whapitoa, o mātou manatu mātou te o mai pe fesili atu. Leango lei ailo tātou I tūtino lenei o le whalapo patonga Kerisiano so whātasi le tātou atunu'u. A le mātou te talo, ina ia afia Ekalesia uma I te tonu lenei whalapo patonga. E fua I nā fuafuanga le Mālō I e launga tasia uma Ekalesia uma e a ngai mai iai whainga whaavae fisoso ani ai. Ia matulanga uma e maua I fisota inga vāvala lata. Ale Mālō, ma le tatu Ekalesia ao. Mātou manatu foi e tatala le avanoa e tau te whautua ai, mautou sau noa ai, ini mea tau te sila fia e te tau o nā ngai ai tū la fono le Mālō. Me foi a ngai ai le atina e ino le Mālō. Ma mea ngai ai tūlanga mo le whaamapu e ina o tūlanga e le ngata i le atina e. A le ola wha Kerisiano mosi o tātou atunu'u. A ma ea le tātou mawhitanga lenei whale Ekalesia. To e paule mawhitanga e ririfa I e muri o le Feiloaiga ma le pule mamalu ali I mwhaipule atoa. O lo iei tu la fono na whātātia mai fo I le amtanga. E pui ai le mamalu o tu la fono nuu. Ai mai se le pule mamalu ali I mwhaipule peita. O tu au noa whapea. Whātupu te leinai le vāo tangata taito tasi ma le pule mamalu ali I mwhaipule. Wa mata I foi na fesiringia tangata taito tasi taltonunga wha Kerisiano. Ma fesiringia tangata taito tasi le tūlanga le pule mamalu ali I mwhaipule. O le taltonunga wha avae lava ia, o le malu o le atunu, o lo ia ao le Ekalesia, o lo ia ao le pule mamalu ali I mwhaipule. Pei tai o tātou tū whauala whawapea, e leo mautu le wha avae o tū la fono mo le Ekalesia. A ele o ilonga fo le whaavae tu la fono mo le puipuinga o le pule mamalu ali I mwhaipule. O mātou manatu ai, a vea lenei tolu masina whatoa atu lai mai le whainga Mālō, se tā pena le anofale mo le tausang fau, ma le silima tausanga. Ta e ao la lenei, pa iai o le tātou maafutanga ma le tātou Ekalesia ua mātou o mai, ionga sui PALEMIA ma MINISITΑ o KAPENETA. Ia se o tātou laulua whasirwha. A ua mātou talatala atu nisi o vaenga, e mana o mia ele whasoani,
ma le tātou ngā lulue whatasi ia ua lea tina ina o le tātou Mālō. O le mātou lea manu lauti ma le talitonunga. O le vaa no fōtoru le tau eveino le manuia o le atunu'u, o le Ekalesia, o le atunu'u, ma le Mālō. Ma e le mawhai o na toi se e ese le talitonunga lea. Ai sea, tātou vaai swinga ma le ale, ma swinga tu ngā, ma swinga wha le tonu, ma e le te tau na tātou vale tu lima nei swinga. Tau lava o na tātou pi iama whātasi, ma tātou pi ioa, tātou ngā lue whātasi e le ngata i le tūwhale ngā. Au le tūwhale ngā nu, ia ma le tūlanga le Mālō o na talitonu rolea e manuia tūlanga uma. Ia o ata ingo le nei aso ma le wha moe moe le tōfā sāiri ma le tōfā tala, wana o na mātou whalangi whapenaso mātou langona. Pa ia ma le malu maulungo le sau whainga le nei tai au a whape fo i pāo papa, o mātou suru mai, e avatu ni tūlanga o lo iai, i susuenga mani ngā luenga sa mati e ngā luenga i tonu le nei, se furu tolu vai aso. Mātou telitonu e malu i fafo e malu i fale, e ngā luenga mo le lumanai. E a whape le tātou te telitonu, o le tasi le nei wha lau, tau a vea le tātou atunu'u mo le lumanai. O le tausanga fōu, e tele a fufuanga mo le leia lualu i luma. Nanga o le sa ta ua le tōtusi le tātou aso le anapongi, le sa tātou talanoa, o le tausanga fōu. E a e umanga luenga i le aso sfurulua o Januali, a o lona aso sala i le aso sutasi. O lea ua palasi i le tātou anapongi le a mata i le anapongi mo le vai aso atoa. Le lai whaatulanga i le tātou polkalame lea, ia tusai matulanga o lewa faile malo longa le Mālō mo le lua vai aso. O matuā ave a le avanoa ia Mālō lo leila o whainga luenga le Mālō o na mātou telton. Whaisi te leo le ngā luenga o lo whaatulanga mo tausang whau. O lea la ua whaatulanga i. O lea so sfurulua o Januali a e ngā luenga. Ia a le vai aso anga fuai i le tūlanga ia o le aso sale na e a mata i lor tātou fono talo tūlanga masani peo na iai ia le tātou fono talo o le talo fo i le tātou Ekalesia so fatasi na ala na whaile malu talo lea le tunu o na mātou talitonu o i e te tau na o whanga uma iai i Ekalesia uma i le tunu le whapito ai manu i atasi le tūlanga masani taun tātou iai ia o le tatalaina o le fono talo e la fo mai ai nei le foi sa tato masani te tala le kafiro li murivai e a pe te tala fo le Ekalesia metotisi e pia ia le o mai tau atu le tausanga fou ia o le tau te fina ngalo e te talo le Ekalesia lau pai o aso e ngatai e tu mai pe i nei le tato Ekalesia lau tōfā i unga le tato te mitala ia po fe lava le mea ngai ai ia fa moe moe o le tūlanga mātou te lima te ina iai ono le polkalame le la fo mai mo o tau. O le tātou lotu le sa masani na fai le fai ungo me alo loma le tātou tūto tasi. Mo loto si le fia, o le tātou tūto tasi le tapena nei. La tātou to tapena ina le tūto tasi sa masani le tunu. Ta pena le lei mea umma mortolu aso. Wa alu lava le whamalunga o le tātou tūto tasi wa afa aso. A le aso sa tātou mana tunatu mai le taulanga na whai e le ngata o le Ekalesia, a o le atunu. A tātou o ea ta pena aso le lei e tolu sa whai e le tātou tūto tasi le atunu. O le aso la lea ua manatu ai le ta pena le whai ngā whai unga le KAPENETA. Tau te toe o lava e whaile mea sa tātou masani mai e. Re ngata i sau ni ngā lotu, ia tūlanga o le sisinga inga o le fua, ia mawhai ai fo i tūlanga fau le aso lea, e tātou te mana tunatu umai o tātou matua. Ie nasa ina le ngasu o le tae ao. It's going to be a national day. Tātou te mana tuai e wala lango mai tia saa. Mai se ila tōn te ia le Mālō lo la lango i tia whau mo me uma.
Ia matulanga masani lava sa tātou iele atunu'u i Singafua. Tātou whainga meo le tai o tauvanga whaili, o tauvanga savali, tauvanga pese ma me uma siva ma me uma sa masani iele atunu'u. Peita, wālua lulava wa matan tātou le whataua na tātou tutotasi. Ia mai ei fole sao o le tātou Ekalesia so whatasi. Se ila lata le temi e amatelo ia nuali whaatule komiti whaapitoa al KAPENETA. Ia e iai le whaamoemoe ta pena o maile ano fale o le whaamoemoe lea. Mai ei foi masui o le tātou maftanga so whatasi. Ina ia iai le porkalame o le lotu o le tātou si Singafua. Mai lafo mai a inei le tātou Ekalesia so whatasi mo le tātou porkalame lea porkalame whai. O mea ia na saunoa iai i tūlanga o komiti ia na saunoa il tuita i Fono e ala i le auai o whawhengainga i tono komiti i oe. Mafuanga tonu ale na leu whaavae komiti i whapitoa lea e iei uma whawhengainga taitai o Ekalesia uma. Pe fia Ekalesia i to tonu Kerisiano i Samoa o leu whainga voinga al komiti. Komiti whautua ma le komiti ti mai ma le komiti la tau te lalango i le whautua ina o le tātou Malo. O le mātou tatalo, le tātou Ekalesia so whatasi, ia iai le tūlanga o le atoanga o Ekalesia uma o le tātou atunu'u. O nei fua fo i nā le taupulenga o ati nā e ma me whaatino o le tātou Mālō, e ala le tūlanga lea. O le iai o whaife au to tonu o komiti ese. O lo avanoa lava le avanoa whaafenga inga pēa whaapea e te apalai. Board members mataitei Fono o lo tatala le avanoa. A whai lava o lau sunga le whaafenga inga e te whianga lua i tūlanga tau board members ale Mālō. Tala le avanoa. E leo whaatapula aina fo i tūlanga o le whaamoemoe lea. Mai te tau lava o na iai le avanoa. E iai se whaafenga inga sau whai te tonu o tātou board members ma komiti whapena. Lona lua, o tātou komiti nei o Fono whaavae 5 martasi. O lo iai lea iai inga e sau whai iai ma whaafenga inga i tonu o tātou komiti lea. Lea lala mai le fionga ni MINISITΑ o lea o lo whaanga ingo ina le tātou poloketi lea mo lea tina eno le tunu. O le whainga whaavae sa iai e iai no foa o le au whainga luenga i tanu o le tātou Fono whautua. Mor komiti o le lufi ina o le atina enga o le tātou watunu. Mai tasire nā komiti whapitoa tā ua tele. Tau lava na iai ia le awa inga ia e meise whauri whautuanga whaleanganga. Ta mā whaleanganga i tono i tū Mālō umalava o le tātou watunu. E lufi ai le wha moe. Ia o isi au lape uma ia wa au tau sa noa mai pe no utaua. Ia o lewa ia le sirsila mamao. Tulanga o whaftaua inga le sapati. Taimi whatapulaa o ngā luenga kon kalate ia sa. Tulanga fo i tuu ngā taavale ma me uma. O le a sirsila ia le KAPENETA ini tulanga ma au lape whapitoa e whatino mai ia whamoemoenga uma. Ia ai lafo mai ia le tulanga o le soani mo le tātou Ekalesia so whatasi. E pei ona sira fia e mātou te rei urufale le Mālō. Sa whai lava el whatuatua i le atua sa mo o tasi taulanga lenei tau sanga uma. Le alava le tango lima ma le uti el whasoa a le vaenga whai el whatuatua i le atua sa mo o tasi. Taimi lava e usui iPhone tanga Ekalesia le tātou atunu. Moli atu lava sa mātou mea lofa whatau wa. I le taimi ai mātou tele i tūla i le Mālō. Ia whamaluru atu inisio Ekalesia le i o tiel whasoa. Ia ai se mea mānei e tele le tūlanga i lao au tele o leo tūla i le whainga Mālō. Ia la fo mai la ia se i whaile taranoanga le tātou KAPENETA ai se whainga whaavae mautu mo se whainga whaavae lenei. Ia e tofu si ai tūlanga ia pēa o ias whapēnei. Ia pētoe a ngā i Ekalesia teitasi. Ia pēla ngā i sao mailo i nei Fono so whatasi. Ina ia atangi ai le tātou tūlanga au te tele. O i nei,
o loo fai ma taulā'iga uma ekalesia uma le tatou atunu'u paulava lea o le matou tautau le mau pe ona matou fa'aololo ma'au ia ofia uma ekalesia kerisiano uma le atunu'u ona le pine lo lea i tu'ua'i foi le Mālō o ai e fisi o ai e toso ia o ai e va'ai o ai fo'i e le auai o le matou tatalo lenā ia o isi tulaga uma pe ona tatou fa'asoa i lenei aso i fuafuaga ia o la tatou fa'apeana ona fai e lē na tia ia ia lagatupe e mau ai fesoasoani tumatila lava i fa'alapopotoga fa'apeanea ia le tatou mafutaga le fono tatalo nei a lotu tufatasi o lo iai fo'i tulou lava o lea i lo gatotonu taimi lenei le lufilufiina o le tolu selau afe i sosaiete uma e afia ai ekalesia e afia ai latou iai manaʻoga tumau e iai sosaiete tamā tupulaga talavou ma mea uma fa'apeana ia lea ua o musumusu atu i le afioga le minisitā o lo'o faia le fa'asoa le taimi lenei ia e manatua mai le tatou ekalesia tatou fa'alapopotoga lea o le ekalesia sofatasi mo se fa'amoemoe ma e faina matou fa'apea atu e se fulu afe tālā le la'a fa'ao mai talamasinei ai lenei aso ma le tatou feiloaiga a o loutou maota ia tatia mai le afioga le minisitā tupe o ia lena o lo tau fa'asoasoaina le tele fo'i o fesoasoani mai fafo e fa'aui totonu o poloketi e le tatou Mālō ina ia mauna mau mai se fesoasoani ia o le auga o auti ia tatou sa'ili fa'atasi sa'ili le Mālō sa'ili ekalesia uma ia na tatou tu fa'atasi lea maua se abanoa e toe fa'alelei ai le tatou maota nei ia mai se fuafuaga mo le ekalesia mo le lumana'i ia o nisi me uma i le matou fa'atala ulatu pei ae o le tatou mafutaga ekalesia so fa'atasi e malu le tatou atunu'u i le tatou saufa'iga lenei o le matou lea teletonuga alualu foi le tatou Mālō ma le aganu'u ma le fa'asamoa e lē toe malu e malu i nei loutou mota o le matou lea teletonuga auā lea ua saunoa manino o le taʻitaʻi o le sauniga po o fea e fetā'ai ai me fa'alelalolagi ia e lē apa'apa me fa'alelalolagi me fa'alelagi pe a tatou olo e sa'ili le mea tau ai me uma mo le lumana'i ia ona tatou teletonu lo lea e manuia isi o tatou atunu'u ia o sia matou toe fa'atala ulatu lea a nisi tulaga uma o le afeso'ota'i ma le tatou failautusi ma le failautusi a le KAPENETA i nisi matā'upu e toe fa'aiuina isi auala fa'afaigofie ia po se komiti fo'i o lo'o fesoasoani i le failautusi ia matou te talanoa e vae māmā mo le fa'atulagana o le fa'ai'uga o isi matā'upu a lea ua matou taulimaina le tusi lena avatu o lea u matou mai ai le so e tali ma tatou feiloa'i i le tulaga alo ia ma fa'atulaga i lo le tatou polokalame mo le lumana'i ia alofa maia le atua pulupulu tele lenei aso tulaga ma lavasina o fa'amoemoega o le fa'ai'uga lenei vai aso i outou fai valofilima ia alofagia e le atua mamā pea le lagi ma le auaoa o le lagi auā lautou matafai o i fai lau afioga le sui taʻitaʻi fono ma e ane le fa'alupe le vao le fioga taʻitaʻi fono ma le tatou komiti mamalu ia tou afioga uma o taʻitaʻi o ekalesia e maise sui auai alofagia e le atua le tatou folauga la tatou folau mo le tausaga fou taʻitaʻi tama taʻitaʻi ala le atua i mea uma ina ia maua pea le tatou sotaga vavalalata e pei o le matou lea fa'anaunautaʻiga o le agaga lava ia tutu fa'atasi o tatou i tutino e tolu nei auā le atigaega o le atunu'u matou foi teletonuga e lē fai mo matou e iai tupulaga lalavaoa o gasolo mai a o le matou taimi ma le matou teletonuga fai se fa'avae mautū mo le aga'iga nei ma le lumana'i ia alofagia le atua o le matou vaivai fio atu afioga i sui palemia e mai se foi minisitā o le KAPENETA ia maua pelu latou soifua laulelei loto tele ma ono sa'i sa vavali pe i luma ma le loto maualalo tautua le tatou atunu'u ina i manuia a maruru fo'i outou silasila mai finauga fa'apolokiki a fai nei ia aua nei outou popole ta'atia mai pea iā matou
le awala lava faiai ia o le awala file mu ia aua nei val fo ngā va pe tai le tau te mai tau mai mo tau sisi mai ia o lo tali malu a me umo a o te talo ai le tua e ngausi ai au tā ma me umo lo ngasoro mai ma le mātou talo mātou te talo fo i mo i la tau o lo loto ma a pea ia ma whauru malo pe fi nongo fai nei a tātou talo fai whatasi na ia lo fangia le tua le wha moe ina ia file mu Samoa sa matā'upu le malanga whalo tele manuia wha moe moe ngā uma war tātou alo atu sa pati a tae o wha soi foia mai manuia